junaci Pousolja, nadaleko poznati lovci na četničke tenkove. Prva 84-ka je u našoj domovini ušla u posjed armije Bosne i Hercegovine upravo zahvaljujući gazijama 377. viteške. Za njih je armijski general Rasim Delić jednom rekao: njima kad na padne, oni se organizuju i zarobe četnički tenk. Među zarobljenim materijalno-tehničkim sredstvima ističu se 2 tenka 84-ka, 3 tenka T-55, oklopni transporter BVP-80. Iza njih su i slavne bitke u zoni odgovornosti 37. divizije, ali i legendarne odbrane i sprječavanje četničkog prodora kojim bi presjekao vezu Maglaja i Tešnja i tako i jedan i drugi grad doveo u potpuno okruženje. Lijepo brdo, Hrastova kosa, Bugarinovići, Miljanovac, Cerova ravan, Trešnjev panj, Komin, Obli kamen, Brkovića kosa, Ključ, Borik, Smajevac su po Pousorcima postali poznati, a oni su ih i branili i oslobađali. Mladost jaka kao stijena, takve vojske niko nema. Ko ne voli zemlju ovu, ko ne voli zemlju ovu, osjetit će našu moć, osjetit će našu moć. Gdje god naše vojske ima, gdje god naše vojske ima, dušman nikad neće proći, dušman nikad neće proći. Istovetna armija, istovetna armija, istovetna armija. Ko slobodu našu dira, ko slobodu našu dira, osjetit će vreli plamen, osjetit će vreli plamen. Kuda naša vojska prođe, kuda naša vojska prođe, puca zemlja, gori kamen, puca zemlja, gori kamen. Istovetna armija, istovetna armija, istovetna armija. Tenkovi i haubice, tenkovi i haubice, nama ništa ne mogu, nama ništa ne mogu. Ponosna je zemlja naša, ponosna je zemlja naša, što ima takvu armiju, što ima takvu armiju. Mi smo istovetna armija, istovetna armija, istovetna armija. Gromovi i strašne munje, gromovi i strašne munje, kad krenemo mi u boj, kad krenemo mi u boj, za slobodu zemlje ove, za slobodu zemlje ove, kad ćemo i život svoj, kad ćemo i život svoj. Istovetna